darilerim tükengen sayın, produktu tükengen sayın Allah aytım. Bir ayda 40.000 rasxod ketedi maga. En güçlü darım 2,5 ming bir cumada tügetini ödereceğim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatly musulmonlar. Biz ötkende 10 yubileyga çıkkanbız tarqatıp. 10 yubileynin içinde uşul bar bolçu. 10 yubileyga çıkkanda bu videoga tartışka vaqt bolup etdi. Kelesin Prattan beresin Allah kuan surayın. 10 uy dagın har жерден болгондуктан bir gün keçke жүрүp kalasın. Oşoga bul ejen ötkende körüp biz içinde emek kıldık boyunca azыр mına kelip Allah kuan surap prattap geldik. Ejebizin ahvalı oğur eken 4,5 yıldan beri tuğandar şu töşökte jatat eken da. Azına uğup oturup boğurum oğrudu çınını aytkanda. Sebep degende erteden keçke töşökte jatıştın özü bir oğur da. Misal Россияларга барганда biz kede poyuzda, maşinede bir 4 gün 5 gün yol жүргөнүндө arkalarың ezilip бүтөт. Бул ejebиз 4,5 жылдан бери жатат экен. Азыр сүйлөшүп отурдук. Ejebизге чынын айтканда мамлекет тарабынан 5.000 pensiya tiyet eken. Bul ejebиз ошол менен күн көрөт экен. Анан эже продукта эмелер кыйынчылыктар кандай десем, мүкөм сабак окшогон адамдар, ушундай моорекер адамдар келип анча-мынча акча берип турат деди. Эже мына сиз 4,5 жылдан төшөктө жатасыз. Bir ayda kança dari darmek ketet sizge? Bir ayda Allah'ıma dardımda aytam. Her darilerim tükengen sayın, produktu tükengen sayın Allah'ıma aytam. Allah'ım bir bereşen insanlardı jönötöt, жүрөгүнө iman bergen, жүрөгүnө salgan bereşen insanlardı jönötöt. Oşlar bölüp beri oturur desep menen bir ayda 40.000 rasxod ketedi maga. En güçlü darım 2,5 ming bir cumada tügetini ödereceğim. 650 ketanal alam, darısını alam. En arzan darım 300 som. Maço işlanga 3 günde tügen turat. Başımda bir yaşık darı turat. Kuday jönötkön bereşen insanlardın jardam menen gana jaşap kele жатабыз. Men şu maşina töölep ketkenden keyin azыр tualetimdagi pastelde Allah şu bir kızdı bergen eken maga. Uşul kız karada. Kızım iştebetçi, men de iştebeyim. Allah'a gana tayanıp oturabız. Sizlerge okşogon bereşen insanlar gelip turat. Azыр biz kızını da gördük, boyga жетип калган чоң эле кыз экен, бирок иштей албайт экен. Апасынан бир кар жылбайт экен. Себеби апасы оор акыбалда экен. Өзү апасыны карап, тамагыны берип, туалетке барбайт экен жес. Местосунда полный карайт экен. Аллах разы болсун. Анан азыр бул эже менен сүйлөшүп отурганда dağın bir sınıkçı tabip var eken, söz ortasında aytıp keteyim. 15 mingde akça ketetken, al alыс eken, onu alıp gelip, anan darı жазып beretken, al çöpten jasagan emelerin oşulara 15 mingde pul ketip kalat deyt. Oşo akçam bolup aytat, men oşonu alıp gel desem jakşı bolat эле, күчтүү tabip деп атат. Söz arasında aytıp koyun, men Allah üçün uşunusunu kötörüp berem degenler bolsa, inşallah özü ejenин номерини жана эммагын коюp берем. Maşenlikte de köp çınçınığa kelgende az bul eje aytat ötkende maşenlik ballar tartip etken özünü emmagын koyup akça түшпөйт maga деп aytты. Allah'tan korkuş gerek. Albatta jetimden kıynalgan adamların akçasını jegen bu dünya kıska dünya. 40-60 yıl, 50-80 yıl yaşasam dagın ötüp ketesin tez ele, vaqt tez ele aylanıp. Allah'tan korkuş gerek. Sebebi bunday ejelerden, bunday kıynalgan üylerin duası jaman, kargışı jaman. Allah talan yolda kızmat kılaylık tuğanlarım. Gelingizler uşunday ejelerge jardam bereylik, uşul ejege dagı içinde köngülden çıkarıp Allah talan rahatçılığı üçün emmakini koyup koyabız. Jardam berip turuңuzlar. Kelip Allah kuvalını surağızlar, dari-darmen alıp beriңizler. Albatta Allah taala uşunday adamları jakşı göröt, bereşenleri. Bereşenge bereşen Allah taala. Kim kança akça berse, oşonun aşığı menen tolturup beret inşallah. Anan bunday beyçaralardın akçasını je uşular üstünden kun körgöndü Allah taala jakşı görбөйт. Sebep degende bularga jardam berүүnүн ордуга булар arkasından akça jеп атат.
Allah'a saldık anda adamlar için aytkandaçı. Ошон үчүн келиңиздер туугандар, ушул эжебизге дагы кичине жардам кылып коелук. Азыр ал акыбалын көрдүк, акыйкатта кичинекей үй салып алган экен, убактында бул эжебиз үйдө отурат эми. Эмне дейбиз? Аллах Тааланын жолунда кызмат кылайлык. Албетте бир адамдын хажатын кандырып коюу, 3 кандак пайгамбарыбыз хадисте келген го. 3 кандак дозоктон алыстайт деген да, чукурлук. Бир чукурлуктун арасы асман менен жердей деген. Ошондуктан ушул эжелердин бир хажатын кандырып, акча жактан, дары дармек, продукт жактан берип турайлык. Муктаж үй бүлөлөр көп чынтыгына келгенде, туугандар мына азыр биз көптөн бери муктаж үй бүлөлөр менен иштешебиз. Аллах Тааланын жолунда кызмат кылайлык, ушундай эжелерге жардам берелик, дуаларын алайлык иншаллах. Албетте бул дүнү кыска дүнү. Аллах Тааланын ыраазылыгын алып, Аллах Таалага мындай сүйүктүү болуп алсак болду. Ошол өзү жетиштүү да. Келиңиздер, ушинтип Аллах Тааланын жолуна жардам берип кызмат кылайлык. Эжеме дагы Аллахым шифа берсин, ден соолук берсин эже. Жакшы болуп кетиңиз, оорубаңыз иншаллах. Басып кетиң, иштеге көрбөгөндөй болуп кетиң. Ошол эл жолдо кызмат кылайлык. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.